Selam aleyküm. Merhabanız, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Urmetli ATR telekanalının teleseyircileri. Yayınımızda sabah programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için ben Gülsüm Halilova çalışam ve bugün de dekabr ayının 4. günü yanı iş haftamız başlandı. Bazar ertesi endi kış ayının bu birinci günlerini beraberlikte karşılağanımız için hakikaten de çok memnunum ve bizlerini seyretkeniniz için en evvela elbette ki teşekkürlerimi bildirmege isteyim. İşte ne kadar da ağır olsa belki de bazılarda hürmetli dostlarım işte bazar ertesi gününü böyle şekilde başlamağa, lakin elbette ki keliniz beraberlikte sabah ertece uyanayık, son hadiselerini müzakere eteyik ve bugün endi anlağanımızga göre benim artımda olgan fotolar yardımıyla bugün biz programımız devamında aslında tematik bir haftanı men endi ilan etem ve biz programımız devamında hürmetli seyirciler bugün kurultayga bağışlangan meselelerini müzakere edecekmiz. Bir hafta devamında stüdyamızga çeşit misafirler teşrif buyuracaktır. Hem işte siyasetçiler, hem hukuk koruyucular, koruyucular, milli meclis azaları ve planlaştırılgan çeşit tedbirler hakkında müzakerelerini yürütmege planlaştıramız. İşte 1917 senesi halkımızın tarihinde büyük iz kaldırgan ve halkımızın tarihini başka istikametke değiştirgen bu kurultayının 100 yılına bağışlangan meseleni biz programımız devamında laf etmege elbette ki tırışacağımız çeşit vatandaşlarımızla beraber. Ekranlarınızda siz telefon numaralarını da görüyorsunuz. Onların vasıtasıyla bizle bağlanmağa imkanınız vardır. 073 419 41 58 degen telefon numarası vasıtasıyla bizlerge telefonu açınız. Sualleriniz, fikirleriniz ve gayeleriniz olsa onlarını bu studiyada seslendirmeye imkanınız olacaktır. Bununla beraberlikte Skype adresimizde çalışan da telefonu açınız ve Skype şeklinde bizle bağlanınız gelecek yayınlarımızda ve bu serkun zaten sizle böyle yayınlar devamında bağlanıp birliğimizni göstermeye tırışamız. Endi adet üzere haberlerge ve kunun tarihine en evvela geçmege isterim. İşte bazar ertesi dekabrının 4'ü tarihte böyle hadiseler ele bellidir. Bugün 1131 senesi belli Fars felsefecisi, şair, hesapçı Amar Hayyam 83 yaşında dünya yüzünü terk etti. Bu insan can edebiyatında ayrı yerini algan felsefecilerden biridir. İşte onun yazgan 4 satırlı rubayları insanların hayatının hakiki manasına işte daldıraydı. Ömrün devamında aslında Amar Hayyam 500'ge yakın böyle şiirlerini yazgan. Bunun beraberlikte o dünya hesap ilimine büyük hissesini koşkan ve bunun beraber o şimdi herkeske belli olgan İran Güneş Hicri takvimini de meydana getirgen bu insan. Bunun beraberlikte bugün meraklı hadiseler sırasında şunu kaydetmege isterim ki 1912 senesi dekabrının 4'ünde Çatalca şehrinde Türkiye ve Balkan İttifakı arasında silah taşlanıp anlaşması imzalandı. Bununla işte birinci Balkan cengi yekünlendi. 2 ay devam etken harbi hareketler neticesinde bir taraf öz maksasına erişalmadı. Anlaşmana boyunca 10. dekabr günü Londra'da Barışık Konferensiyasının teşkil edilmesi belgilengen. İşte birinci Balkan cengi ne için başlandı ve nasıl neticelerge getirdi? Seyretmege teklif edeyim. 20. asırın başında Balkan Yarımadası'nda vaziyet gayet değişti. Birkaç asır devamında Osmanlı devlet tarafından idare edilgen bu topraklarda bir sıra müstakil devletler peyda oldu. 1912 senesinin Mart ayında Bulgaristan ve Sırbistan Balkan ittifakını tızdılar. Sonra bu ittifakka Yunanistan ve Montenegro'da koşuldu. Bu Ortodokslu Hristiyan ülkelerge Rus İmparatorluğu kol tutaydı. Çar hükümeti Balkan ittifakı Avstriya Macaristan'a karşı cenkeşeceğini belgiledi. Ama bu gerçekleşmedi.
Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devleti'ne territorial ideyada bulunup öz sınırlarını kengleştirmege istey ediler ve Türklerge karşı cenke hazırlanıvını başladılar. O zaman Osmanlı İmparatorluğu hem siyasi hem iktisadi hem de harbi taraftan çok zayıflaştı. 1912 senesinin oktyabr ayında bitken İtalyan-Türk cenki neticesinde Türkler Şimali Afrika'da olan topraklarını gayip ettiler. Aynı senede oktyabrın 13 günü Bulgaristan Türk hakimiyetine ultimatumunu yolladı. Anda Makedoniyaga ve Türk olmagan Balkan halklarga muhtariyetinin verilmesi talap etiledi. Bununla beraber Balkan İttifakı Osmanlı Devleti tarafından Yunan, Bulgar ve Sırplar için mektep kurulmasını ve bölgede olan Türk ordusunun eksiltmesini istedi. Sultan V. Mehmet bu ultimatumunu kabul etmedi ve cenke hazırlıklarını başlattı. 1912 senesinin oktyabrının 17'sinde Balkan İttifakı Osmanlı Devletke cenkini ilan etti. Birkaç cebede cenkleşmege mecbur olan Osman orduları 1,5 ay devamında ağır mağlubiyetlerge uğradılar. Çatalca, Edirne ve Şköder şehirleri Balkan orduları tarafından Kamaçavga alındı. Böyle vaziyette Bulgarlarının İstanbul'a hücum etmege imkanları olganını anlap Türk hakimiyeti barışık anlaşmanı talap etti. Balkan İttifakının orduları da 55 binden ziyade askerini gayip etken son böyle anlaşmaga hazır edilir. 1912 senesinin dekabrının 4'ünde Çatalca şehrinde silah taşlavı imzalandı. Birkaç günden son ise Londra'da barışık konferensiyası başlandı. 2 ay devam etken uruşlar neticesinde cenk iştirakçıları öz maksatlarına erişemediler. Osmanlı Devleti 30 bin askerini gayip etti. Balkan devletleri ise 55 binden ziyade. Böylelikle birinci Balkan cenki sonuna geldi. Kaydetmeli ki Londra barışık konferensiyası neticesiz olganı sebebinden 1913 senesinin fevral ayında harbi hareketler kenge başlap 2. Balkan cenkine yol açtı. İşte Balkan cenki hakkında, birinci Balkan cenki hakkında böyle levhanı seyrettik ve emin endi hürmetli dostlarım programımızın esas mevzularına geçmege isterim ve elbette ki ilanlardan başlamaga gerek dep düşünüm. Yazık ki güzel ilanlarını sizge berip olamayım çünkü şimdi Kırım'da alıngan malumatlarga göre rahatlık günleri devamında Kırım'da Akmejit şehri Fontany kasabasında yaşayan bir kadın Nurulayeva Liliya gayip oldu. Dekabrının 2'sinde o evden tükkanga çıkıp bir daha kayıtmagan. Soy akrabaları bir de bir haber olsa ekranlarınızda görgen telefon numaraları vasıtasıyla bağlanmaga rica ettiler. Mına Nurulayeva Leyla 1981 senesi dünyaya gelgen Fontany kasabasından vatandaşımız ve görgeniz gibi tayir ve arzı vatandaşlarımızga siz müracaat edebilirsiniz. Bu telefon numaraları vasıtasıyla katende hürmetli dostlarım pervasız ve lakayt kalmanız. Çünkü malum olganı gibi geçenlere de bir vatandaşımız gayip olgan edi kolektivni sadı bölgesinden o da tapılmadı da bugüne kadar ve bir-birimizge keliniz eğer de bir malumatlar olsa haber eteyik. Hem de gün devamında siz zaman informasyon programlarında bu haberlerini ve bu ilanlarını dinlemeye imkanınız olacaktır. Lütfen dikkat olunuz ve lakayt kalmanız. Devam etsek de işte ilanlarga bugün saat 9'da Kırım Garnizon Harbi Mahkemesi'nde Rusya'da yasaklangan Hizbut Tahrir işinin ilk oturuşu olacaktır. Bu Yalta'da yakalangan Muslim Aliyev, Emir Hüseyin Kuku, Enver Bekirov, Vadim Siruk, Rifat Alimov ve Arsen Джапаровтар. Тақиқатчыларының іште фікіріне көре Алиев тәшкілатының башлығы санкедерсін қалғанлары есе ади іштіракчілердір. Джемил Темишевнің адвокат білдіргеніне көре бұл іште қабатландырылған қоройчылары келечек махкеме отырышларыны Ростовда дегелде Қырымда кечірмек үшін мұражат аризасы бергенлері ақта іште АТР телеканалына білдірген еді. Ләқайт олмағанларға Қырым татар фаалері махкеме отырышына Ростовның шыққан арби махкеме
немесі Ахмеждетте учебный аралығы Тарсухағы 8 адресі бойынша келмеге давет етіле. Қатенді азиз достарым, келініңіз первасы свеляқа айтқы алмайық ве бұл адрес бойынша барып іште ватандашларымыздың ilk бойлы отырушыларından біріне destek eteyik. Hem de olarak katende bizim destegimizni etediler. İşte devam etsek, men endi haberlerge geçem ve şunu kaydetmege isterim. İşte Kurultayının bu sene 100 yılının tolğanı sebebinden bir çok tedbirler ötkerilir. Hususan Kiyev'de İsmail Gasprinski adına Geostrateji Institutu Kurultayının 100 yıllığına bağışlangan mektup zarfı çıkardı. Taslak endi Facebook'ta zaten yerleştirilgen. Anda көргеніміз кебі сол тарафтан Номан Челебеджиханның fotosu tasvirlengen. Anda көргеніміз кебі Kurultay делегелері de бар aşağıda ve böyle taraftamға da anda resim etilgen көргеніміз kebі. İşte malum olğanı kebі keçenlere İsmail Gasprinski adına Geostratejik Institutu Ukrayna Milli Bankı'nın beraber Kurultayının 100 yıllığına bağışlangan işte akça taslağını çıkargan edi. Onu 300.000 nuska kadar endi çıkardılar. O 5 grivnanı teşkil etti ve kenede bu Kurultayının 100 yılına bağışlangan bugün tedbirler bir çok ötkerilir. Biz de programmalarımız devamında hem de tematik böyle programını yapamız ve tarihçiler olsun, milli meclis azaları olsun bu meseleni müzakere ettiğimiz. Ve biz ile şimdi tarihçi Gülnar Hanım Abdullayeva bağlandı. O Kırım'da bulunan Skype vasıtasıyla bizle bağlanmağa imkanı oldu. Ona selamlayıq. Alo. Aleyküm selam. Selam aleyküm Gülnar Hanım. Nasılsınız? Selam aleyküm. Bir kararım sağlığınız. Gülnar Hanım, biz mına Kurultay meselesini koterdik. Onun devam etmeye isteyim. Bu san aslında bu 100 yıl biz için nasıl emniyetini taşı, nasıl düşünüyorsunuz? Ну, во-первых, это действительно большое событие, да, которое случилось в истории нашего народа. И считаю, что вообще весь 17-й год это был действительно большой подъем. Когда крымские татары именно воспользовались этим моментом, когда действительно случилось то, что можно было избавиться от гнета романа, да, и наконец-то начать свой новый путь, начать строить свое государство. Тем более оно уже было, их татар опыт был, и тем более нужно было дальше идти и воспользоваться этим моментом. Tarif etiniz 1917 senesi hadiseler nasıl oldu, nasıl etip kurultay teşkil olundu ve kim bu kurultayının en ok saflarındaydı? Ну, 26 октября 1917 года татарским народом парламент Курултай. Он заседал в перерывами 18 дней, и съезд выделил из своего состава национальное правительство, директорию и, самое главное, наверное, в истории народа и вообще до 17 года принял Конституцию. Она называлась «Крымско-татарские основные законы». Заседание проходило в достаточно бурной обстановке, и тогда газета, был печатный орган крымских татар, газета «Голос татар», она писала, что настолько бурно развивались события на заседаниях, что вот-вот все разойдутся по домам, то есть члены, да, выбранные народом Курултаем, разойдутся по домам, оставив определенного решения дальнейшую судьбу пославшего Курултай народа. Это было неудивительно, потому что к тому времени уже сформировались 3 основные крыла. Это во главе секретаря Курултая Либаданинским, с муфтием Челебеджиханом и военным министром Джафером Сейдаметом. Ну, достаточно были жаркие дискуссии. И 14 декабря Курултай народовал первую крымско-татарскую конституцию. Как я уже сказала, тогда она официально называлась «Крымско-татарские основные законы». И в ней главным образом обговаривались равноправие всех этносов Крымской Демократической Народной Республики. И в то же время крымско-татарские основные законы определяли пути демократии и дальнейшего политического, социально-экономического и культурного развития крымско-татарского народа. Вот
как по сути, да, на мой взгляд, может быть, это несколько субъективное такое мнение, что Конституция, которая была принята на Курултае, она отчасти отражала демократические законы, которые когда-то уже имели место в государстве крымских татар, крымском ханстве. То есть, естественно, они были уже под реалии подстроены. И поэтому было 18 пунктов, 17 статей, где очень четко, доходчиво определялись те самые моменты, где нужно было что-то создавать. Да. Курултай признавал волеизъявления нации на самоуправление. Да. И, то есть статьи, каждая статья, если ее там в отдельности рассматривать, она и сегодня достаточно ярко может отражать. То есть для того времени, для 2017 года, это был большой прорыв. Менің елімде шымды бұл анаяса бар. Мен іште бұл сіз айтқан мақалелеріні дерч еттім. Ве мұнда 17-18 ноқтаға мен более қайд етмеге істер едім, ки мұнда язылы Курултай, стоя на принципе равенства, признает и утверждает и за женщиной полное равноправие наравне с мужчиной и поручает парламенту издание соответствующего закона. Деп язылған ве бұл сізже бұл асында демократияның ачық бойле шекілі ме? Вообще, для того времени это, ну, я не знаю, это удивительный прорыв, да, наверное, и в национальном движении. Тогда уже было национальное движение крымских татар, потому что оно практически сразу началось после первой оккупации Крымского ханства. Я хочу сказать, что ни одной из стран европейских на тот момент не принимала таких статей. И если у крымских татар уже в 1917 году признавалось равноправие мужчин и женщин, что женщина имела право быть в составе Курултая, а их там было немало, мы знаем, и уравнивалась в правах, имела право голоса и на выборах, это говорит о том, что народ действительно изначально, вот, наверное, на генетическом уровне демократические ценности присутствовали. Потому что если мы возьмем на тот момент ту же самую Англию, где женщины, тогда это было движение суфражисток, добивались своих прав, они не могли их добиться, и у них их не было вплоть до 60-х годов 20 века, тогда как уже в 17 году у крымских татар это равноправие было. Это говорит очень о многом на самом деле. Гүлнар ханым, ямына бұл анаяса қабыл етілгені вақыт, парламент, Курултай топлашылғаны вақыт. Қырымда умуми вазиет халық арасында насыл еді? К сожалению, были действительно все было сделано замечательно, были приняты замечательные статьи, но, к сожалению, они не смогли проработать достаточно долгий срок. Где-то порядка несколько месяцев просуществовало наше правительство. Потом мы знаем из истории, что, к сожалению, снова произведен переворот большевиками, да, был казнен лидер крымских татар Нуман Челебиджихан. Конституция, по сути, да, осталась на бумаге. То есть у нас не было предпринято дальнейших шагов. И, конечно же, в 19 году пытались к ней вернуться, но на тот момент уже поменялось и правительство, и уже начиналась гражданская война. И так сложились обстоятельства, что, к сожалению, не сложилось так, что в полной мере Конституция могла быть применена. Ямына Гүлнар ханым, о вақытлары Қырым татар арбийлері ордусы тешкіл етілген бар еді ма? Сіз айттыңыз, Джафер Сейдамет Мудафа назирі деп сайланған еді, башқа емде тыш ішлер назирі. Насыл түшінесіңіз, орду, арбий бойле топлашулар бар еді ма о вақытлары? Да, я думаю, что, конечно, были. Вот получается, что когда работа Курултая, это же не была там, например, как за 14 дней, да, там, это был действительно такой процесс, который проходил достаточно долгий период. То есть к этому шли, просто вот именно Октябрьский переворот послужил таким катализатором, что нужно быстрее создавать, действительно пользоваться моментом и быстрее объявлять демократическую республику. К сожалению, я всегда считаю, что вот демократия и именно
может быть, это будет немножко крамольно сказано, погубила крымско-татарский народ в том, что это была на тот момент провозглашена не крымско-татарская, а именно крымская. Вот. Потому что тогда говорили о том, что все-таки Крым многонациональный, много народов живет на территории полуострова, и нужно же все-таки, чтобы это была крымская. Сегодня идут опять-таки разговоры, но, на мой взгляд, я считаю, что это было не совсем правильно, хотя я не могу судить, да, тех лидеров, которые на тот момент были, и Али Баданинский, Нуман Челебиджихан, Джафер Сайдамет и многие другие, они со своей стороны принимали, наверное, правильные решения на тот момент. То есть они знали ситуацию с глубины, то есть снутри, да, ситуацию понимали. И, наверное, они были правы на тот момент. Но если бы это тогда была провозглашена крымско-татарская, например, Демократическая Народная Республика, это было бы совсем иначе. То есть Nasıl düşünüyorsunuz? Ne için? Bir alternatif variant var edimi buna bizni dağıtmamaları, bizni yok etmemeleri, Numan Çelebidzixan'ın öldürülüvüne ya da bir alternatif variantlar var edimi? Nasıl düşünüyorsunuz? Ne olması gerek edi? Buna o vakit bu bizim teşkil etken devletimiz yıkılmasın. Очень сложный период был. Я не могу сказать. Наверняка, может быть, какие-то выходы и были, но это было очень сложно сделать. Это на самом деле сложный период в том плане, что когда большевики, а это была сила, против которой особо никакие демократические ценности-то и не работали. Это была сила, которая шла и как молох все пожирала. Поэтому случилось так, как случилось. И, наверное, конечно же, лидеры наших тех лет наверняка не искали какие-то пути выхода из этой ситуации, особенно после гибели Нумана Челебиджихана. Мы знаем, что Джафер Сайдамет еще какое-то время он оставался и военным министром, и он также оставался военным министром в 2019 году при премьер-министре Сулеймана Сулькевича и Али Баданинский. То есть наверняка они искали пути выхода. Но Джафер Сайдамет военный министр, арби министр деп айтыңыз. О вақытлары арбилер бар еді ме Қырымда? Конечно же. Курултай и Конституция также, это был один из основных пунктов, что должна была быть крымско-татарская армия. То есть это поддерживал после уже в 2019 году и Сулейман Сулькевич. Это был один из главных пунктов. И во время Курултая это оговаривалось, эскадронцы, они должны были выступать на защите своего народа, границы. На тот момент, к сожалению, границы определялись только Крымским полуостровом. Почему говорю к сожалению? Потому что все-таки Крымское ханство, государство крымских татар, не ограничивалось Крымским полуостровом, но на тот момент Конституция действовала только на полуострове. Естественно, у нас были эскадронцы, у нас были защитники, которые, но их было так много, это была еще не регулярная армия. И, естественно, против большевиков были стычки, но не могли, к сожалению, отстоять и защитить, потому что это еще достаточно слабо было. Как я говорила, это было несколько месяцев. Окрепнуть государство, к сожалению, не смогло. Но мы должны... Қырым халық Cumhuriyeti лағу етілген sonra большевиклер тарапында халық насыл вазиетке түшті? К сожалению, вот на такой небольшой период 2018 года это была, конечно, полная бездна, потому что большевики, они не считались ни с чем, ни с правами коренного народа. Для них было только одно право, да, полная анархия. И тогда, конечно же, после того, как закончил работу Курултай, да, после нескольких месяцев после гибели Нумана Челебиджихана, это была полная анархия на полуострове. И народ, который проживал там, не только крымские татары, но если смотреть даже по архивным данным, они вздохнули свободнее, когда пришла немецкая интервенция, когда немцы оккупировали полуостров в 2019 году. То есть для них это было даже какой-то глоток свободы, и выдохнули после того, что успели натворить за 1 год большевики в Крыму. Были ли попытки восстановления государственности крымско-татарской? Только в годах пытались, конечно же, интеллигенция вся сохранилась, естественно, на протяжении всех этих лет. И 20-е годы, конечно же, 19-е, 20-е и последующие годы, вплоть до 30-х, да,
всегда были попытки. Но, к сожалению, как мы знаем, времена менялись, и с приходом еще большего такого агрессора, да, с приходом Сталина начались репрессии. И опять-таки повторюсь, много раз говорю, к сожалению, но опять-таки, к сожалению, случилось так, как случилось. Репрессивная машина заработала. Практически вся верхушка интеллигенции, крымско-татарской интеллигенции, она была опущена в эти жернова. И, то есть в лучшем случае это были лагеря, в худшем случае это были расстрелы, ликвидация. То есть ликвидировались не только, страдали, естественно, не только те, которые стояли во главе, да, лидеры, но страдали их семьи. И опять-таки пошла волна иммиграции. Если они эмигрировали, то это люди были репрессированы. И, конечно же, как бы там ни старались, как бы ни хотели, а государство уже построить не смогли. Кто-то говорит, что был момент упущен. Некоторые историки говорят, что был момент упущен. Я не думаю, что момент на тот момент был упущен, но мы не могли на тот момент противостоять, да, наш народ, Крым не мог противостоять против вот этой вот машины, которая уже была впоследствии советской, да, репрессивной машины. Не могли. Я менде böyle sual peyda ola. O vaxtları Kırım Tatarlarga dost devletler bir destek etmey ediler mi? Olsun misal olarak Türkiye, çünkü biz bilemiz Numan Çelebijihan bir çok kere Türkiye'ye barıp Atatürk'le beraber işte muzakereler ata yürüseti edi. Bir Türkiye'den ya da başka bir dost devletlerden hiçbir destek yok idi mi o vaxtlara? Böyle bir yalnız kaldı mı Kırım Tatarlar Kenya? Ну, история показывает о том, что, например, конечно же, Курултай и крымско-татарский, ну, парламент, да, Курултай и вообще Демократическую Республику поддерживала Украина, да, Украинская Народная Республика. Но из истории мы знаем, что она тоже просуществовала дольше, она просуществовала на 2 месяца дольше и точно так же была ликвидирована большевиками. То есть с Украины нам ждать на тот момент помощи не приходилось. Потом мы знаем, что и пришел к власти Скоропадский, от которого тоже ничего хорошего не произошло. Что касается Турции, на тот момент Ататюрк был у власти, мы знаем, что Ататюрк был близким другом Ленина, и политика становления была Ататюрка, становления в первую очередь своей государственности, и тем более он сделал многое для своей государственности, он убрал и французов, и англичан, да, которые, в принципе, уже чуть ли там не управляли страной на тот момент. То есть он сделал все для своей страны. Но для Крыма, несмотря на то, что очень много интеллигенции, да, учились в Турции и принимало участие даже в революциях, да, в младотурецких движениях, глобальной помощи не было оказано. Çok sağ olunuz Gülnara Hanım. Ben umut etem siz endi Kiyev'de olsanız biz sizinle daha tavsiyatlıca studiyada müzakere eterimiz. Sağ olun. Biz ile Skype vasıtasıyla tarihçi Gülnara Hanım Abdullayeva bağlangan edi, hürmetli dostlarım, ve aytkanım gibi en evvela şimdi Kurultay'ın 100 yılına bağışlangan hakikaten de birçok tedbirler ötkerilmekte. Hususan olar sırasında ben şunu kaydetmeye isterim. Geçen hafta Kherson vilayetinde 1. Kurultay'ın 100 yılına bağışlangan tedbirler olup geçti. Olarını regional meclis azaları Genический rayon devlet memuriyeti ve Ukrayna prezidentinin Kırım'daki daimi temsilciliği teşkil ettiler. Нині Україна складне, такі у нас сьогодні події, але ми разом переможемо. Але ми є народ і ми є нація. Новоалексеевка caminin divarında ise divarına Kurultay'ın 100 yılına bağışlangan hatıra tahtası açıldı. Sonradan ise hatıra tahtası açılganı sonra Новоалексеевка kasabasının sakinleri dua okudular. Elif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Сьогодні з присутністю влади
ми доводимо той факт, що в повному обсязі підтримка від держави існує кримсько-татарському народу. Саме про це мріяв Номан Чевлі-Більшихан. Розуміння, що в тому осередку кримсько-татарського життя, який сьогодні ми маємо на Херсонщині, на цій гостинній землі, є розвиток народу, є розуміння майбутнього, є пам'ять про минуле, і ми будемо надавати цьому всіляку підтримку. Геническа районында Құрылтайның 100 жылдығына бағышланған тедбірлерні сейретті, құрметлі достарым. Ве мен шуны қайд етмеге істер едім ке, Украинаның сабық президенті айтқан ке, Ярымадыда Қырым-татар милли мұқтариеті олмалы. Бұны Мұстақил Украинаның бірінші президенті айтқаным кебі Леонид Кравчук білдірді кеченлері. О, Украина референдумы келечек үшін тарих дерслері адлы ачық мұнақашада иштирак етті. Ве анин айында Кравчук айтты ки территориаль мұқтариетінің бір файдасы о вақытлары олмаған. Іште келіңіз діңлейік. Я підтримую ідеологію, що кримсько-татарська автономія має бути національною. Там є корінний народ, це кримські татари. І вони мають мати свою автономію, національну. До цього в нас автономія була територіальна, вона не дала результатів, як бачимо. Там українці, кримські татари, зараз вони в єдності проти російської окупації Криму. І я думаю, що нам потрібно використати світ, нас зрозуміє і переконаний підтримує. Бойре білдірген бірінші Мұстақил Украинаның президенті үрметлі достарым Леонид Кравчук. Сізге севаде еткенім ке бүгін біз программамыз девамында Құрылтайның 100 жылдығына бағышланған тедбірлер ақында меселеріні ве суаллеріні музакере етеміз. Бұл суаллер ақында біздерге малюмат бережек Мұсафир студиямызға енді тешриф бұйырды. Милли Межлис азасы Гайна ханым Юксел. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, сау болыңыз. Гайна ханым, Малюм олғаны ке бұл күндері біздер үшін асында чоқ мұйым Құрылтайның 100 жылдығы ве кеченлері мұнда Киевде бұнен бағлы пресс-конференция өткерілген еді. Насыл асында ен евеля бұл сан, бұл күн сіз үшін насыл емиетні таши? Elbette büyük emniyet taşı. Bu konularda men belesem herkes elinden gelgenini yapa. Ne beceri, ne yürekte olsa hepsini yapmağa tırışa ve göstermeye çalışa. Aytkanınız gibi birkaç gün evvel Kiev'de press-konferensiya ötkürildi. Press-konferensiyanın sebebi mında Ukraynada, kıta Ukraynada başlangan informasyon kampanyası. Bu kampanya Құрылтайның 100 yıllığına bağışlanған информацион компаниясы, ama elbette bunun çerçevesinde birçok iş yapıla ve herkes o'zun hakkında bilgilerini berdi. Bu işlerin arasında mesela çıkan kitaplar, bilesiniz, Kureş Meydanı'nı od basmaz Yunus Kandım'ın kitabı Ukrayna'ya çevrildi ve geçen hafta takdim edildi okuyucularga. Ondan sonra yine informasyon kampanya çerçevesinde broşura ve böyle listovkalar çıktı ve bu kaynaklardan insanlar Kurultay hakkında bilgi alırlar. Ayrıca bu konuların esas tedbiri, en mühim tedbiri bu ayın 6'sında yukarı şurada olup geçirilecek tantanalı toplaşıv. Anda birçok misafirler beklenili, tek Ukrayna'dan değil, yurt dışından, men belesem kısmet etse Kırım'dan da bizim vatandaşlar gelecekler. Bu pek mühim ve bizni pek kuvandıra. Ve ertesi gün ayın 7'sinde ilmi konferensiya ötkerilecek. Anda ilmi adamlar,
bu konu hakkında araştırma yapan insanlar uzun bilgilerini, malumatlarını takdim edecekler. Ve herkes, aytkanım gibi herkes elinden geleni yapar. Mesela bizim haber agentliği ve radyo bu işler çerçevesinde bir film hazırladı. Ayrıca bir video rolik. Rolikin manası Kırım bağışlanız kurultay senin için ne ifade etti? Yani kurultay hakkında herkes uzun düşüncelerini ayttı. Sizin koyduğunuz sual, niçin bu konular sizin için mühimdir? Niçin kurultayını bu kadar yüksek seviyede geçiriyorsunuz, koterenki ruhtan niçin geçiriyorsunuz degende bu sualını bizge birçok Ukraynalı beri. Radyoga kelirler, misafirlikке kelirler. Onun için biz dedik ki buna cevap vermek için böyle bir video hazırlayık ve bizim gösterdiğimiz videoda meclis azaları ve kurultay azaları bu sualge cevap verirler. Siz informasyon sahada çalışasınız ve birçok insanlarla laf edersiniz. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu san Ukrayna vatandaşları arasında belli mi, malum mu, bilirler mi? Bu vakiyama kurultay hakkında elbette Kırım Tatar meselesini bilen, Kırım meselesini bilen, Kırım Tatar hakkında, Kırım Tatarlar hakkında bilgi algan insanlar elbette bilirler. Çünkü biz elimizden geleni yapamız bunu anlatmak için. Fakat bilirsiniz mi, pek meraklı bir şey. Benim yanımda birçok Ukraynalı çalışıyor. Ve geçken haftalarda bir bala işe başladı. Aslında özü gazeteci. Mında yıllar devamında tura Ukrayna'da. Yurt dışından geldi. Ama meydan meselesini bilgen, ato meselesini bilgen adam ve pek meraklı bir şey etti. Bilirsiniz mi dedi Gayana, ben sizin yanınızda işe başlamadan evvel Kırım Tatarların bu kadar mücadele vergenini bilmiyordum. Yani Kırım'da bu millet var, bu millet savaşa, özün hakları için elinden gelgen yapa, özünü pozisiyasını bildirmek için, tiklemek için yine de elinden geleni yapa de bilmedim. Ona pek şaşırdım çünkü eskiden de medyada çalışıyordu. Demek ki bizde bir yerde bir eksik var. Demek ki daha yaxşı çalışmamız gerekmez. Birleşip, güçlerini birleşip daha yaxşı anlatmamız gerek dep düşünüyorum. Siz ayttınız ki kurultayının 100 yıllığına bağışlangan birçok tedbirler ötkerilecek Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de ve ben umut etem tek Ukrayna'da değil. Parlamentoda hususan ne olacak ve parlamentoda Ukrayna yukarı şurasında bu tedbirinin geçirilmesi bizlerge ne ayta? Ukrayna parlamentosu destek etkenini mi? Elbette o kadar yüksek seviyede geçirseler bunun hakkında ayrı bir karar alsa, çünkü ayrı karar alındı bilirsiniz. Ayın 6'sında saat 3-5 arası böyle tedbir geçirilecek. Anda birçok diplomat, siyasetçi, ziyalı davet edildi. Elbette bu bir şeyin bir ifadesidir. Çünkü eskiden hatırlasanız bu kadar yüksek seviyede, bu kadar balaban tedbirler geçmeydi. Ama ben bilesem bütün bunlar bu hazırlıklar dep aytmağa mümkün. Çünkü şimdilik en büyük mesele, en büyük vazife bu Kırım'ın statusu ve konstitusiyada, anayasada değişmeler. Bütün bunlarını bir olarak görmeye gerek. Bu bir siyasi adım anlağanım. Siyasi adım, yaklaşım, pozisyonun bildirilmesi dep aytsanız doğru aytmağa, yanlış dep aytmamız düşünem. Hepsini birlikte bunu görmeye gerek ve ayrıca bunu mutlaka yapmak gerek. Çünkü Kırım'daki vakialar, 100 yıllık Kırım'daki vakialar, onlar Ukrayna'nın vakiaların bir kısmı dep aytsak ya da paralel ketken vakialar dep aytsak yanlış olmaz. Çünkü bilirsiniz o vakit Ukrayna'da da Kırım'da da aynı olaylar devam eteydi. Ukrayna'da da böyle teşebbüsler vardı bağımsızlığını kurmağa. Kırım Tatarlar da bu teşebbüslerden uzak kalmadılar. Yüksek seviyede siyasi kültürünü gösterip, bilgilerini, hazırlıklarını gösterip en demokratik seviyede bunu geçirdiler. Aslında o zamandaki vakialarını bayağı teşkirdim. Çünkü benim disertasiya 20-30. yıllarga
Кырымга багышланган бир диссертация. Билесиз, мы çok gururlanам. Hakikaten dedelerinizden, böyle bizim ziyalılardan, siyasetçilerden çok gururlanam. En yüksek seviyede, en demokratik şekilde geçken kurultay. Etrafında savaş, vakhanali, böyle belli olmayan gelecek. Ama bizim Kırım Tatarlar ne yaparlar? Önce kurultay geçirirler, siyest. Bir komitet tezerirler, mus ispalkom. Kurultayga hazırlık başlarlar ve kurultayda bakınız, bütün demokratik adımlar yapılar. Gerek olsa saylaf hakkı, gerek olsa kadınların hakkı, gerek olsa açık ve açıklık, gerek olsa hazırlıklar, hepsi bu demokratik sistemin bir göstergeci ve bizim dedelerimiz bunu kullanıp kurultayını geçirdiler. Bugün Kırım Tatar temsili organını alsak ve anayasaga denişmelerinin kırsetilivi meselesini alsak, o da aynen esaslana böyle demokrasi şekilde yapılamı. Nasıl düşünüyorsunuz? Anda prosedur biraz başka. Çünkü bu saylavnen olmayan bir prosedur. Anda milletvekiller ve devlet adamlar karar verecekler. Ama gene de öyle çizgiler var, açıklık. Bu şeffaflık. Bu herkesin bu meseleyi çekme teşebbüsler. Çünkü biz hepimiz açık aytamız, ne istiyoruz. Kırım nasıl vaziyette olğanı malum, okupasya, işgal altında ve bu adımlar, bu siyasi adımlar, yani Kırım'ın statusu hakkında, anayasasına denişmeler hakkında o yapılması gereken adımlar. Ve şimdi de ben bilesem bu prosedur gene de demokratik şeklinden yapılar. Fakat aytkanım gibi andaki ve mındaki temeller biraz farklı. Ama gene de açık dep sayamın. Ne için sorayım? Çünkü bu anayasaga kırsetiləcek değişmeler elbette ki Kırım Tatar halkının tarihini değiştirecek ve bizim eğer ki kabul edilse bu kenede bizim asırlar ve yıllar devamında erişmege istegenimiz bir maksat işte böyle şekilde gerçekleştirecek ve bu alda vatandaşlarımızın, adi vatandaşlarımızın, Kırım'da halkının söz hakkı var mı bir hissesini koşmağa ve tekliflerde bulunmağa ayrı bir meselelerde? Birinci növbetten bu anayasasına denişmeler kabulü menimcesine bu tarihi vakia ve haklarımızın yerine getirilmesi. Çünkü %100 yani tolusnen bizim hakkımız kökenli halk olup anda özerk avtonom cumhuriyeti kurmaya hakkımız vardır. Ve bu tarihi bazı tarihi borçların yerine getirilmesi de düşünüyorum. Çoktan yapılması gereken bir mesele. Kırım'daki vatandaşlarımızı de sorsanız ya biz onlardan kopmadık. Biz kimse mında ayrı oturup ya da Kırım'dan uzak olup faaliyetini göstermiyoruz. Ailem Kırım'da, evim Kırım'da, birçok soyum sopum Kırım'da. Ben bilesem kimge mında sorsan herkes aynı vaziyette. Onun için mında yapılması gereken adımlar hem halk için hem esasen Kırım'da yaşayan vatandaşlar için mühim adımlar. Ben bilesem bu mesele herkes bekliyor. Herkesin gözünün önünde ve bizim devlet tarafından yapılması gereken bir şeydir. Şu sırada eğer ki bu meseleni biz devam etsek açık mı? Yani vatandaşımız gelebilir mi mında müracaat edebilir mi ve 6. dekabr günü parlamentoda ötkerilecek bu tedbirge kim gelebilir eğer ki Kırım'dan misafirler misal olarak teşrif buyursa? Anda hazırlıklar baya erken başlandı. Ben bilesem 2 ay evvel hazırlıklar eğer başlandı dep aytsak yalan olmaz. Şimdi tek bu tedbir alsak anda
темсилчилер келе, халкын темсилчилери, активистлер, курултай делегатлары, исемлерни бермейм, ама Кырымдан адамлар келелер, буна пек кубанасыз. Ве билесизми, бу меселери музакире эткенде биринчи беттен айтайдык, мутлака Кырымдан инсанлар болмасы керек. Чүнки мындан элбетте катылажаклар, юрт тышындан кележеклер, ама Кырымдан мусафирлер болмасы керек. Ве катыла билелер. Шымды процедура мен белесем капанды, чүнки энди азырлыклар энди бир күн калды. Энди исемлер да белли, насыл олуп кечирилжек да белли. Ама айтканым gibi бу яптымыз ишлерин, яда япылан ишлерин бир парчасыдыр. Меселе япылан ишлерин арасында бир танеси да бар. Бу студентлер ве генчлер арасында илан этилген конкурс. Нуман Челебиджихан адыны ташыган ве Курултайн 100 жыллыгына багышланган. Бу ижади ишлерин идеби конкурсу. Анда эркес катыла билер, талебелер, генчлер узун фикерлерни yazып пайлаша билелер. Конкурсун нетижелери кележек сене башында, 2018 сенесин башында илан этилежек ве эм юрт тышында, эм мында олган ватандашлар бу конкурса катыла билелер. Кемис тавсиятлы же бир огренек, чүнки бизни белки де Кырымдан шымды яшлар да сейрете, олар да белки иштирак этмеге истерлер. Конкурс анда не yapмага керек, насыл онун шартлары бар, ве не этип өзүнүн насыл, яни шейлерни жолламага керек. Билесизми, шартларны пек более кою шартлары коймадык. Моин олан катылым. Катылымда эсас нетиже яда эсас көстерлерген иш бу эсир. Эсер Кырым татарча язылган ве эранги бир дилде. Бу масал ола биле, шыйыр ола биле яда не? Анда жанр боюнча мен билесем сынырлама жокту. Яни ама ишлер да чок илми, ичтимаи ишлер ола билер. Чүнки пек масаллар генчлерге олмаз деп саям, анда эралде бу баллар үчүн конкурс. Ама конкурсун мевзу бу Курултайын 100 жыллыгы. Курултайын 100 жыллыгы билесиңиз пек балабан мевзу. О бир кач парчалардан олуша. Кырым татар милли аракети, Кырым татар саясетчилер, акыв, олуп питкен вакиялар, нетижелер. Ве бутун бунлар бу чешитли яклашымлар ола билер бу мевзуга. Ве бу мевзуда катылымчылар өз фикерлерин яза билелер. Бир жюри курулду. Жюрилердин арасында яклашык 10 киши var. Bu мында olgan siyasетчилер, билим адамлар, onlar нетиже берип, конкурстун биринчисине, экинчисине, үчүнчүсүнө Насыл тилде yapмага буну керек? Тилде акында сынырлама жок. Анда фикерлер, чешитли фикерлер oldu. Кырым татарча мы япайык, украинча мы япайык, насыл инглисче мы olsun. Bir сынырлама жоктор. Анги тилде yazsa yazsın. Belki o da kolay rusça yazar. Belki Kırım tatarca өзүнө o kadar ifade etmez bu katılmak istеген бал. Неден biz onu sınırlandırayık ve dışarıda bırakayık. O da katılsın, o da özün düşüncelerini ortaga koysun деп düşünemiz. Ve ne yerge nasıl eti bağlar bağlana bile ve yollay bile özünün işlerini? Bu konkursun nizamnamesi en yakın zamanda açıklanacak. Men bilesem Kırım Tatar Milli Meclis'in sayfasında olacak ve birçok medyalarda açıklanacak. Anda maddi ödüller de var. Onların nasıl miktarda olganını men şimdi aytıp bola almam ama maddi de ödüller olacak ve en yakın vakitte o zaten ilan etildi. Ama bu nizamname ve şartları en yakın zamanda Kırım Tatar Milli Meclis sayfasında olacak ve medyalarda dağıtılacak. Çok sağ olunuz ve yapkan işleriniz hakkında da biraz tavsiyatlıca malumatlarını almağa isterim ki geçen hafta Yunus Kandım yazgan işte Kureş meydanını ot basmaz деген Номан Челебиджихан hakkında kitap neşir etildi Ukrayn tilinde. Bu kitapны şimdi nereden almak mümkün ve onun gayesi neden ibaret edi?
Я, оның ғайысы әлбетте Қырым татар, затен білесіңіз, бұл китап бойынша çalışқан бір групп Украин илим адамылар еді. Onlar бая uzun süre devamında buna hazırlıklar yapıp енді takdim ettiler. Keçken hafta bir press-konferensiyaya geçti. Anda işke katılgan Andrei Ivanets, esas tercüme yapkan Yuri Kosenko, ondan sonra yardım etken bu meselege birkaç teşkilat oldu. Esas amacı elbette Kırım Tatar tarihini popülarizasyon etmeye, daha çok büyük kitlege, daha çok sayıda okuyucularga ulaştırmak idi. Bu Yunus Kandem'in pek böyle küçük kitabı Kureş Meydanı'na od basmaz. O indi Ukrayince çevrildi ve mında onu almağa mümkün. Benim bilgenim göre da kitap satılmay. Bazı konuşmalar var, bazı hazırlıklar var. Mında knigarnya kütüphanelerde ve magazinlerde satılacak de bilem. Ama zannederim en yakın zamanda tedbirlerde ya da böyle toplaşıvlarda bu kitap olacak ve onu almağa mümkün olacak herkesге. Çok sağ olunuz ve programımız sizle beraberlikte endi aman sonuna gelgeni vakit men böyle umumi ve neticelep getirgen suallerini da bermege ister edim ki mence pek mühim. Mına Kurultayının 1917 senesi teşkil olunmasından endi 100 yıl oldu. Bir asır demek ki. Ve bu bir asır devamında Kırım Tatar halkımız uğragan episki baskıntılar, represiyalar malumdur ki bu sene ve bu günlere biz onların devam etkenini de ne yazık ki elbette ki görmektemiz. Mına siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu gelecek asır ve bugünkü olup geçken hadisiler bizlerge o vakitlardan ilham alsak nasıl ders vermeli ve bu ogumuzdaki asır bizlerge ne getirebilir? Bilesiniz mi, bu şimdi pek popüler bir sual ve o vakiyalarını şimdi bu pozisyondan değerlendirmeye çalışıyorlar. O vakit böyle olsaydı biz şimdi ne olacaktık? O vakit biz fırsatları kaçırdık mı, kaçırmadık mı? Şimdi nasıl alda olurdık? O vakit devletçilik kurulsaydı şimdi belki başka türlü olurdu. Elbette bu tür düşünceler onlar sonsuz olabilir ama pek afsus ki öyle bir şart var. İstoria не терпится слагательного наклонения. Oturup onu şimdi değerlendirmeye ya da düşünmeye o vakit bunu kaçırdık, şimdi de bunu yapamamız. Bence bu biraz yanlış demesem bu şahsi bir yaklaşım. Men sorayım, yani ders nasıl almalımız? Bugün ilham alıp nasıl hareketlerimiz olmalı? İşte sual bundan ibaret. Ders de belli, alıp kullanacağımız neticeler de belli. Tek şimdi değil, eskiden de biz ona aytaydık. Birlikte olup, beraberlikte olup, milli gayeden vazgeçmeden, milli hareketin prensiplerden vazgeçmeden hareket ettik. Ya bir şey değişmedi Gülsüm Hanım. Yani eskiden nasıldı Kırım'a kayıtkanda, şimdi elbette vaziyet farklı. Şimdi daha çok kıyın şartlar altındamız. Ama bu kurultay bizge hakikaten birçok şeyini öğretti. O kurultayın da bazı incelikleri, bazı değil da birçok incelikler, bazı detaylar da öğrenilmedi ve ortaya koyulacak. Men lafınızı böleyim, men aytayım sizge o kurultay hakkında ve kurultay zamanında çizilgen dokumentler da öğrenilecek ve gösterilecek. Protokollar, dokumentler, algan kararlar. Biz sadece men bilesem %10'u, belki 10%, 15%'ını bilemiz. Ama gene de aytam, en yüksek seviyede, en güzel seviyede geçirilgen bir kurultay. Bu şartlarını, bu hareketlerini Avrupa'da, dünyada birçok milletler, birçok memleketler 20. asırın ikinci kısmında ya da 20. asırın sonunda göstermeye başladılar. Bizim dedelerimiz da 20. asırın başında bilip, nasıl şekilde yapılacağını bilip bunu yaptılar. O yani
Мен сұрадым денішмелер ақында білесіз не үшін? Çünkü малюм ки 1991 senesi Kırım Tatar halkımız tarafından kurultay geçirilgen edi. Birçok meseleler müzakere etildi, birçok kararlar alındı. Lakin men olarından birini kaydetmege istedim. Bu olsun misal olarak til meselesi Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi ve o seneden birçok yıllar geçti. Lakin bu mesele ne içindir bugünkü kadar çözülmedi. Men de bakmayın bir asır evvelsine, bakamiz mana 91 senesine ve onun için aytam bugünkü vazifelerimizni. Doğru. Bunu da pek doğru aytasınız. Çünkü ta 20 endi çeyrek asırda aytsak doğru olur. O zaman konuştuğumuzda 20 sene geçti. Şimdi 25-26 sene geçti. Karar alındı. Ama ortada ya sen bırak şeyin geçirilmesi de ortada doğru dürüst bir orfografiya ya da imla kuralları yoktur. Çünkü bu sorumluluk bakam da bizim bilim adamlarga yani birleşip bazı meselelerini arkaya koyup bunu eğer yapsaydılar yaxşı olurdu. Bu teşebbüsler yapıldı 2009 senesinde Dünya Kongresi'nden son bu teşebbüslerde bazı bilim adamlar bulundu. Hakikaten ciddi çalışmalarını yapıp mesele ortaya koydular ama neticeye varılmadı. Bir birlik anlaşma olmadı. İşte benim aytkanım gibi bazı prensiplerini eğer uygulasaydık, o yoldan geçseydik, birlikte olup parçalanmadan iş yapılırdı. Afsus ki tek bu meselede ortada ne deseniz doğru. Bu yerde sizin aytkan sözleriniz çok gelişikli çünkü size... Yani gerçek iş ortada yok deseniz o da doğru ve sorumlu insanlar da belli. Onlar oturup düşünsünler. Çünkü bu zamana kadar teşebbüsler de yapıldı. Bilemiz bu işlerini ve nasıl kim davrandığını, nasıl olganını pek yaxşı bilemiz. Ayıp ki ortada bir şey yok, bir netice yoktur. Çünkü bu siyasi karar olmalıydı. Buna şöyle yapamız deyip ortaya koyaydılar. Bu kurallar olacak ve hepimiz bu kurallara göre dilimizni geliştirecek edik. Ama bizde iş yok ama kurallar var. Öyle bir maalesef vaziyet. Çok sağ olunuz. Bizim stüdyamızda Milli Meclis Azası Gayana Yüksel bulungan edi, hürmetli dostlarım. Bizim programımızı siz yazık ki sonuna geldi. Zaman informasyon programması Mavile Muhtarova şimdi alıp bara seyretiniz.